पाउसिंगदा जिरीबामगी मफम खरदे स्कूल यौना चटनबा लंबी लेतबना माहिरोय सिंगो ताकपी तंबिगदब ओजा सिंगसु सांग नाइना लाक्ट्री मामा मापासिंगने स्कूल मनाक्ता युम होंगतनबा यावरे थौबाल तुरेंदा ताखिबा मियोय अमा थीबा खंगदना लेरी मियाम NDRF अमदी मणिपुर फायर सर्विस के कांगबुना थीबा हुंबगी थबक कन्ना चथरी अमदी सुगनुदा लैबा सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल मई थाबदा केसो गुनपी ब्लॉक के पर्सन याउना थौपुबा कया चेनरमले खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुमिदांगे पाउ मियंग ताबिरिबसिंगबु बिद्यापति म्यांगलंबंगना तरामना ओक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी लेंगांगना डिस्ट्रिक्ट अमगी थाक्ता पुखतख्रबा जिरीबाम हिरम कियादा अवाटपना पिक थल्ली डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा लैरिबा माहिरोय संगसिंग लैरबसु स्कूल अदु यौना चटनबा लंबी लैतबना माहिरोय सिंगबु ताकपी तंबिगदब ओजासिंग मतिक चाना लैतबगा लोइनना चांग नाइना लाक्ट्री माहै तमनिंगबा मसा मसु सिंगबु माहै मसिंग तमहनिंगलिबा मामा मापासिंगना अतोपा मफमदगी स्कूल मनाक्ता युम होनगलक्तुना माहै तमनबा होटनहौरी हिरमस्ता पाउदम अमा Manipur Student Federation MSF Mayai Loishang Amadi MSF Jiribam District Committee na Aikhoi Lairik Ningthina Tamsi Haiba campaign gi saruk am oina ngarang Jiribam gi manung hanjina leiriba Boroikhal Sabugat Amadi Babukhalda leiriba school sing da koina chatuna yengsinbada school sing asigi lambi fawba leiramdaba thengnarakibani MSF Mayai Loisang gi president Ngariang Milanna Lusing Kiba Khongchet aduda MSF Mayai Loisang gi extended affairs secretary Maibam Jules finance secretary Yendrembam Bungsa organization secretary MD Zishan MSF Jiribam district committee Atom Rajiv Amadi assistant finance Sayam Sanjoy Singh Sarugyaki MSF Mayai Loisang gi president Ngariang Milamna sumna haiki Aikhoi Lairik Ningthina Tamsi haibagi pandamda Jiribam gi Boroikhal asida school asingi fibam yengbala Boroikhal Primary School asida Oza Satro Amadi School asigi infrastructure matik chadana leiramba thengnare sarkar na pitakhiba scheme sing mafam asida phangnaki haibagi mami amata uwa phangde aduga hojik paliba laingakna khungang chasi amadi mahairoi singi oiba scheme kaya sing asi fail oibagi mami tare haiki Makhatana haikibada Jiribam Mayundagi Boroikhal fawba changbagi khongi lambi fawba laitana isingi lambida pung anirom changna motorbot tongduna chatnari asuk saukhalaba matam asida asigumba mafam amada school leiramba asida MSF na yamna penjedaba phawi maramaduna hojik paliba laingakna khungang chasi amadi school chasi haiba scheme kaya lauthoklaga implementation itok tokdaba adu tokpiraga manung hanjina leiriba mafamda chatuna yengsillaga honglakliba system amadi education system asigi makhada satra singi lambi yarpiu haina fongdoki school asigi fibam ase akhoi nga yamna yeng heidaba mongda akhoi ubo phange school asigi infrastructure development gi akhoi ge tongan ba scheme singi makhada SSA gi kai gi leiriba aduga government ge school education gi leiriba magi facility sing ase masi amobok phangbagi akhoi khudong chaw phangbagi mami amata tadre masimak paliba lenga asigi akhoi khungang chasi haiba aduga go to village kaina hariba aduga mahi ningthina tamnanabagi adumba mahi tamsi school chachi hariba project sing scheme sing asa masi fail oibagi adugumba ba chawba mami amkhak tare Boroikhal school adugi manakta leiramba konthojam ibungo macha kauba mioi amana phongdorakpada aina mafam asida leirakpasi sahi ahum fare adubu school asida ojasu satrasu lakte nong phadok lakpa natana amatta lakte haina phongdorakhi Makhatana yumthangnana laiminariba NG Kantamani kauba mioi amanasu asumna hairaki housing mafam asida nupi angang amata udribasigi maramdi aikhoigi leiriba school sing asi matik sarak tabana maram oiduna nupi angang singna mafam sabada lehelaga angang sing lairik tamhalibani aduga aikhoina mafam asida thabak suduna sel tanduna hingjaribani aduga aikhoina housing satnariba lambi asi Assam romgi lambi da chatlaga Jiribam faudokjei amana laingang pokpi fawwa isingi lambi da pung muk changna motorboat hi tongduna chatli masina tana ekhoigi khongi lambi laite hanadi leirami adubu hojikti funjinkhre mafum masida leiriba miyam gamanaraga job card ki fangadoba selsing aduna JCB wairaga khongi lambi semba hogatli haiki school so oja laktre oja lakningai gi mawong lambi thongju na te chade khoi gi yamna na te chadam famadu obanina oja je dum laktre manina khoi angang hinge lari khagadi hayaning banina
उपाय ओइना बायना दुम तौरिबा मखादा पुथरगा लाई खरगा तमनि लंबी गी लेते लंबी से इसिंग लंबी हम लय दुगा खोंग लंबी कसारोम दगी असम लंबी तौगा खोंग लंबी मा पाउडर पाउडर तौदा जो पार्टी पैसा सिना अखोगी इसाना लौदरे पैसा दि अखोइना मयाम पुइसलगा डीसीपी ओइना वायरगा अदुना लंबी कपगी फिबम दा लंबी कलेबा पांगा तला पैसुन लय उखोंसांग मयाई लेकाइदगी थांगजम कुंजे सिंगा सही निफुनिथोय अपोकपा लेखिद्रबा लाला कौबा मियोय अमा ngasi ayuk pung mapan makhairom taba matamda thawbal turen marilgi leirongthel pitra mapada turen lanthoknaba hotnabada iraina chenthakiduna isingda lukhibadagi thiba khangdana leiri mahak thawbal turenda nung leingoi pekpagi thabak suba miyoini kunje turenda lukhre habagi pau tabadagi masing yamlaba miyam NDRF amadi Manipur Fire Service ke apunma timna ngasi numidang fawbada थौबाल तुरेल की तोंगान तुंगान मफम सिंह थीब हुमगे थबक चथखी थीब खंगदना लेरिबा कुंजेगी लोइना बिना पेंदब वाफम कया अमा फोंदोखे कंडीशन दे हन दे इसिंग दे पाक याम देबा अखोय हेक लापान दे अतुना लोकल आदमीना हाइब सिंग सेम से मिसिदा ड्रोनिंग केस तुम सिदा तौबने हाइरगा अखोय टारगेट तौरा अखोय डीप डाइवर सिंगना लोनमक चेक तौथोगे अदु मोइना पर्टिकुलर हाइबा मफम दो फंगदे हुजिके डेड बॉडी दो डेड बॉडी है ड्रोनिंग नुपा दो फंगदे अदु अखोयना अदुगी होल रिवर लेंथ अराउंड 300 मीटर कुमसे अखोयना कंटिन्यूसली अदुम सर्च तौर लिया अदुगा खरा स्टम्बलिंग ब्लॉक है ngасai haugan de ising de pak yam deba adu khara leirga ising de fit ani komba pra hengalaga ising ge volume yam chawkhat pane aduga khoina hujai pung taruk ta operation de close taw jamne hujik phaw success te ui jade adu so khoi continue tawne phangdri phawba khoi je nukti kudingi ko lengui pek pachat pane ba loren thenda adai di ma je ngarang di khatang kaino tawe adai di halaga ma je masangam de na leirambadagi ma je layawro na thamamaga ai than chale chatpachida ma je inarak pachida ma akoi ki polang du ya de aidana polang gi pe ngangam bane ba aina enga sidi laura nu hayeng ji oina laura ji na haiba do ta da bigi ma je sakre ba lau bane na pitra da sakre lau bane na aduga ma je sumai da na ising ta challe na laurak pa dei khoi mayam chang na yeng ka thi ba phang da bai wa na je mayam chang na thi ba phang de adum mayam chang na khara thi bi yo adu machadu tadi phangan biu ikuta china biu adugo hoji phawge oinadi thibagi thabak si phangdri aduna hayeng ayu pung manga dagi NDRF amadi fire service ki team na hayeng ayu pung manga dagi thiba hawgani haibagi wafam phongdorok lei imung manunggi apambasu lukriba hakchang asina thiba phangdri phawbadi thihaningba sarkar gi mating tawraga hakchang asi phangdriba phawba thihaningba gi apambasing phongdorok lei awdamjariba cameraman sanaga loinana Hemchandra Sagol Sem Tom TV Mamang thagi kunmangagi numidangda sugnuda leba St. Joseph Higher Secondary School mai tharambagi thodokta chenebani haiba miyoi teret ki masak maming sugnu police na lauthok khibaga loinana mayor sing adugi leifam amadi mari makhong miyamna khangba leirabadi police ta pau pibiu haina sugnu police na miyamda appeal tawrakli keso gunpi block na di thodok aduda keso ga hiram amata da mari leinade haina sengdokhiba leikhrabasu sugnu police na lauthorakhiba miyoi teret adugi manungda KSO gunpi block ki president Jangkholam Simte Sahini Phumathoi Apokpa Saikopao Thingbon Phai Village Sugnu General Secretary Marcus Paukai Mate Atopamingna Kakai Sahi Kungataruk Apokpa Katngam Mate Sabumphai Village Vice President Pongminlun Khongsai Sahi Kuntraga Manga Apokpa Jangkhomang Khongsai Langching Village Gamen Sports Secretary Garvirel Lukhongsai Haukip Yauri Atai Atopasing Aduna Thanzalet Haukip Sahi Kungataruk Apokpa Jangkholun Haukip Khongnang Phaisabi Village Jamsaili Lungdim Apokpa Mingna Boylen Apokpa Thangkholen Lungdim Molen Village Amadi Jangkhelun Khongsai Atopa Mingna Boylul Apokpa Thanglet Kawi Hairi Panbayabadi Mamang the police na thodok aduda chenabani haiba keso gunpi blocky mioi ahum su phagat khiba leikrabani
Regional Meteorological Center Guwahati na phongdorok pau amagi matung ina ngasi amadi hayang Manipur yauna Bharat ki awang nongpoki state kharada nong chubaga loinana pungda kilometer kuntra amadi nifu phauba yangba nonglei nungsit sit laba yai hairi nonglei nungsit ase Assam Manipur Tripura da yausilakani ngarang yumthang nariba Nagaland da akanba nonglei nungsit sit khibaga loinana uwa kaya atek akai thokpaga loinana lanthum kaya amang ata thokre hairi Sahi sida pangthokiba kosem ne loba class 12 exam da art stream da ahanba position tarakraba DTK Imphal gi Bisnupur gi paumi stranger oinam Brozen gi machanupa Berlin Maitaibo All Bisnupur District Working Journalist Union Bisnupur na ngasi wangu sandangkhong da taram na okre District Information Office Bisnupur gi DIO Thoksom Ranjit Singhana Preside to Duna Pangto Kibo Okitorum Aduda ABDWJU ki President Y. Somananda, Vice President Dr. Hais Roman, Secretary A. Krishna Kumar Amadi District Asigi Manungda Laiba Tungan Media House the Matau Tauriba Paumisina, Saruk Yaki, Berlina Mai Palakpasda ABDWJU ki member Singna Achamba Kudol Pot Piduna, Pukning Togat Pagaloina, Berlin Gitungda Lakadoriba Tabak Torum, Kuding Makta Mai Paknanabi Isorda Amata Oina Puna Tauniki, Berlin Enlightened Knowledge Higher Secondary School Sangak Phangi Mahiroini Mahakna Art Stream da Apunba Mak Chamanga gi Manungda Chamriga Nifu Manga Fangduna Manipur Pumbagi Makok Pangkibaga Loinena Political Science da Mak Chamagi Manungda Marfudara Mathoi Amadi Home Science da Chamagi Manungda Marfudaraga Nithoi Fangduna Subject Topper Su Oiki Imphal Bazar Manungi Mi Chinba Mafam Sing Amadi Sensitive Oiba Mafam Sing da Law and Order Ngakna Thamnabagi damak Imphal West District Police na lakolakpa section Thaurangi saruk ama oina Imphal West Commando Bazar Unit na ngasi ayuk pung 9:10 dagi 9:50 yangkai fawba City Police Station gi manung chanba Wahengbam Laikai Jeri Parking Maharani Thong Masjid Road Nambul Turel gi Mamang Thangba Turel Mapal gi area singda combing operation chathakre Operation aduda punna miyoi chani ga kun masa gi saktak che puthok handuna verification chathakhi maduda Nisa saba miyoi ama yauna masagi saktak se yaudaba punna miyoi taraga mari makhatana verification sathana bagidamak City Police ta sinakhi Ngarang ayuk pung 9 taba matamda More Ward number 3 ta leiba Nainang Manlun Kobi chahi humpuga mangarom surabi nupi asigi yumda masak lotpa miyoi amana uranium yauba manba posak ama Thamamba adu ngarang More Police na laukhatlaba tungda Police Station asida thamlabkhiba adubu karamba potsak oibano amadi achumba khangdoknabagidamag ngasi Manipur University ki Physics Department ki Professor Dr. Sumitra Phanjaubom Dr. N. Manoranjan Singh Senior Technical Assistant MU amadi RIMS Hospital ki Radiology Department asigi Dr. B. Arun Kumar Sharma Oriental College Assistant Professor S. Navadip yauna miyoi tarukna sabatim amana kupna yangsinkre More da thunglakiba team adu Technopol District ki SPTS Bikramjit na lusingduna ngasi numidang wairam pung taruklom taba matamda More Police Station da thamliba potsak adu radioactive detector khulai sizinaduna yengluba da potsak adu gi manungda yamna chingnangai oiramba uranium hairiba potsak adu yawbagi khudam phangba ngamkhidre thaudok aduga mari leinana ngasi numidang More Police Station da pangthokiba pawgi mifam amada Technopol District ki SPTS Bikramjit amade MU gi Physics Department ki Professor Dr. Sumitra na wapam kaya phongdorakli inakta khulai lay haidar three different gamma survey meters from the three of us from the different kind of departments insidagi puzara aga akoigi radiation se if it is a radioactive source oram taraga di adudagi gamma radiation so the namki thoglakane na akoigi gamma survey meters in radiation se on zabani ado on bis akoi 100 meters tagina sigi poti mafam si bhau yengjaba matamda fluctuation se 8 tagina tara bhau microranjan per hour phangi hariba akoina pizariba number ase safety limit ki environmental labor radiation di limit ni aduna radioactive pot ama yarom ni habadi pochida marking kai ma chingani ngai ba yamna chingani ngai ba marking ama Iranian Corporation of India ani tharam ba thingna ba aduna masi Iranian Corporation of India thabina haiba box sida karimba uranium natraga radioactive substance ki pojarom bada haiba chingna ba leibdagi koina podasi chingna ba horkhibani adu koina masigi testing kit sigi da bangta koina agi site lenghan bi ba da MU gi Sumita
हेल्प लौजरगा एमयूगी रश्मिता ने एमयूगी एक्सपर्ट टीम अमसुंग अखोई मणिपुर रिम्स की रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट टीम नांगसी कोई टेस्ट तौबिरे टेस्ट तौर मतुंगा मधु कोना चप चाबा खंगे मधुदी मसीगी कनो सिदा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अदुना जै प्रजादा सिंगरी बाय रनिंग म यावं गदरा हाय अदुना थानागी साइड की कोना अपील तौजनिंगबसी कोना यामनि सिंगरंबा यूरेनियम नत्रगे एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ओइरंगदरा मधुनि हेल्थ हेजार्ड ओइनिंगाई ओइगदरा हाने चिंगनबदुदी कोई ओजासिंगी मतेंगदगी मधुदी टोटली रूल आउट तौजरे अदुबु हाइबु पोसगसी सुमाइना साजनरगा थममे पोसिरि कनाना करमना थममिनो हाइबदुदी अखोय कन्ना थिगचरी अदुई मखाता मणिपुर पुलिस अमदे अतै सेक्युरिटी फोर्सिंग ना हौखिबा अप्रैल थादा लमदम असिगे तोंगान तोंगान मफमदगी मयाई काबा निसागे पोटलम कया फागत पंगमख्रे टॉम टीवी ना थंबा रेकॉर्ड की मतुंग इना ममांग थादा ब्राउन शुगर केजी 12 ग्राम 7 नंबर 4 ग्राम चामरीगा 53 WY सनीगा मौद्रा SP गुली लिसिंग हुम्फु मंगा का चानिपान सुपना अहुम सना केजी 10 ग्राम 45 युंगौ लीटर लिसिंग 19 युंगांग अमदी बियर क्या फागत पंगम खिबगा लोइनना मफम क्यादा थारंबा पोपी पाम्बी सिंह यानथतुना मांगहनखी मखा ताबा पाउ पिजद्रिंगदा ब्रेक अमतंग लौजरी आर्टिस्ट खरा लौजगदौरी मणिपुरी टेली सीरियल निरूपमागी दमकता आर्टिस्ट खरा लौजगदौरी थवाई यावबा नुपा अमसुंग नुपी आर्टिस्ट सिंगना मसागी फोटोग्राफ अमसुंग बायोडाटा गा लोइनना टॉम टीवी दा पिसिनबियु अकुपा मरोल गी दमक कांटेक्ट तौबिरउ 8837265974 नत्रगा 9402991938 निरूपमा 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 Admission is going on. Saraswati Institute of Management and Paramedical Science Pangai, opposite to 6 IRB MPTC Pangai, Pangai Road, Imphal, Manipur. Note iski oina ihan hana Saraswati Institute of Management and Paramedical Science Pangai na BSc Forensic Science course Manipur da hangle. Mapalam da chatrabasu hayingma college cha lakpituna admission to bihoro akakna basigni. ब्रेक के मतुंग दा मखा ताबा पाउ पिजरी नुंगसी मरी लेना मसा मसा यानरगा चेलबनी हाइदुना चेलगा बेंगलोर दा था अनिरोम लेमिनरुरबा मतुंग मिरोलबी नुपी अदुगी आंगांग अदु लौथोक्तुना मांगहन खिननबा तक्सिलक्पगा लोइनना उतलाई पारै तौदुना लेरे हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंगा उनबा अमदा लाइबक छिरबी लांगाथेल मयाई लेकाइदगी थोइबी असेंगबा मेमिंग नत्ते महाकना हाइखिबनी महाकना हाइखि लांगाथेल दा लेबा स्कूल अमदा पुन्ना ओजा ओइबा लांगाथेल कैथेल मचादगी सगोल सेम सिटरंजन गा मखोय अनि नुंगसिनखि महाक ममांग नुपी अनि चेलुरबा मिसक अमा ओइरमखि अदुबो मखोय अनि हेन नुंगसिबगी मरिसु सेसल हनखि खंगौदना सिटरंजनना नोंमा महाकना ममांग चेलुरबा नुपी अमा मयुमदा लेगनी हाइदुन लाक्सिले अदुना मखोय अनि सेनख्रसि हाइदुना लिसिंग अनि 19 डिसेंबर 19 दा बेंगलोर दा चटखि मफम अदुदा था अनि हेन लेरबा तुंगदा इमुंग मनुंगी अहल लमन्ना लोहोंगनबा थौरांग तौरे हाइदुना मणिपुर दा कौथोखि मदुगी मतुंगदा उतलाई पारै तौरगा लैथोक्तुना लैखिबगा लोइनना हौजिक था मरी नावपुरबा आंगांग अदु लौथोक्तुना मांगहन खिननबा तक्सिनदुना लेरे हाइदुना पेंदबा वाफम कया अमा फोंदोखि मिस इंडिया मणिपुर लिसिंग नि 18 गी मिंगथोन फंख्रबी लमदम असिगे सकहेनबी उर्मिला सगोल सेम मथंग थागी 15 दा मुंबई दा पांगथोकदरिबा फेमिना मिस इंडिया लिसिंग नि 18 दा लमदम असिगे महुत सिंधुना सरुक यागदौरी मणिपुर के युमथंगनना लेरिबा म्यांमार लेबाक्तगी पुसिललक्पा तोंगान तोंगानबा अतेकबा मखलगी फ्रेश ओइबा सेम हैनौ कोमला यावना अतै अतोपा है मखलसिंग असिदा नतना हौजिक मणिपुर के तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा मरांग काइना पुथोकलिबा तरबुसिंग मतौ करमना मणिपुर रोमदा पुसिलक्तुना मोरे टाउन कैथेलसिंगदा योलिबगी हाइबदु ngasi टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड विंग की ऑफिशियल सिंगल लोइनना मोरे पुलिस के अपुनबा कांगुना मोरे कैथेल सिंगी अकोइबदा ड्राइव चथखरे ड्राइव अदुदा फूड सेफ्टी की चटनगदबा बायलॉगी मतंगदा तौबा याबा यादबा मयामदा खंगनखि ngase अयुक्तगी नुंगथिल फावबा चथखिबा यंगसिन खोंगसत अदुदा फूड सेफ्टी ऑफिसर ओइरिबा कृपयालिनी अमदी डेजिग्नेटेड ऑफिसर एल सुबर्टा यावनम मोरे पुलिस की माइकैदगी ओइना ASP KS रॉबिन्सन CDO मोरे की DSP TS थॉमस अमदी मोरे पुलिस की OC
लेखो हाउ वाईफाई यंगसिनबा अदुदा सरुक याखी मोरे कैथेलगी अकोइबदा योलिबा पाइनमार रोमदगी पुथोरकपा हाइरासिंग अमदी अतै अचा अथकसिंग योलिबा मियोइसिंगदा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट गी मखादा लैरिबा चटना कांगलोनसिंग ममुत्ताना खंगनखी अमदी योनरिबा पोटलमसिंग अदु फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट असिगी मखादा योलिबा पोचैसिंग असिबु नियम चुमना योननबगा लोइनना लाइसेंस पिनबसु खंगनखी मसिगी तुंगदा मोरे कैथेल सिंगदा लैरिबा चाक होटल सिंगदा चंगदुना ड्राइव चथेदुना डिपार्टमेंट असिगी मखादा इशू लाइसेंस तौनबगी फॉर्म गी कॉपी सिंग होटल मपु सिंगदा पीबगा लोइनना रजिस्ट्रेशन तौनबा खंगनखी of Higher Secondary Education Manipurna Lauba Class 12 के Higher Secondary Examination लिसिंगनी तारामापंदा थौबाल ओक्रम वांग मताबदा लैबा New Era Higher Secondary School दगी Science Stream दा मणिपुर पुंबगी ओइना 4th position फंगलखरबा अविनाश इलांगबम अमदी कुनसुबा position फंगलखरबी लाइस्ट्रम रेसमी याउन स्कूल असिगी हेंदोक थोइदोकना माइ पागलखरबा माहिरोसिंग असि तारामना ओख्रे न्यू ईयर हायर सेकेंडरी स्कूल न सिंधुना स्कूल असिगी कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखिबा ngasiगी माहिरोसिंगी तारामना ओपगी थौरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी के लाइफ साइंस डिपार्टमेंट गी प्रोफेसर एन मोहिलाल ना अथोइबे मिथुंगलेन डीएम कॉलेज ऑफ साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अकोइजम ब्रोजेन ना थौरम मपु लोइना सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनबीर लाइस्ट्रम अमदी एवरग्रीन फ्लावर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर ओक्रम इबोपिसकना अखन्नब मिथुलन सिंह ओइना सरुक याखी थौरम अदुदा पोजीशन होल्डर अनि अमदी कंप्यूटर साइंस ता स्टेट्स सब्जेक्ट टॉपर फंगलखरबा महिरोय अहुम याउना इंस्पायर स्कॉलर फंगखरबा महिरोय कुंथ्रागा माथोय ओजासिंगदा स्कूल गी माइकैदगी अचंब खुदोल पोटसिंग पिदुना तारामना ओकपगा लोइनना पुकनिंग थौगतखी थौरम अदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी गी लाइफ साइंस डिपार्टमेंट गी प्रोफेसर एन मोहिलालना एजुकेशन याउदना चाखोटपा समाज अमा सेंबा ngamde मरम असना मिपुम खुदिमोना एजुकेशन अफबा मियंग थमगदबनी नहा ओइरिबसिंगना लाइरिक तंबदा लाइसु खंगना तमसी फना लाइरिक हाइरबसु लाइसु खंगद्रब पुमनमक अरेंबनी माइ पाकलबा महिरोय अमना महाकपु ताकपिरिबो ओजासिंगबो खक काउबा ngamde maram adona ojasingnasु महिरोय सिंगदा कथोकपगा लोइनना थमोय सिंगना ताकपि तंबिबगी तंगाइ फदे हाइखि अखोइन पामिसि लाइरिक हैबा लाइसु खंबा है मखोइना अहिबा अपावा मी वरखांदा मणिपुर समाज के दमकता करिगुम खर तौबुदने मखोइन पामसरिस अदुनानी अखोइगी तसियना एजुकेशन सिदा मरु वेरिसे कइनो हाइतारदे स्कूल दे सम डिग्री म फंगबुदना तिए डिग्री दु लोइना अखोइगी हैबा याबा माइ ट्रेड अमा मसी सिंफम अमा हैबुदने अखोइन पामसरिसे अदुना तसियना ngasi समाज एजुकेशन दे हम दरकार वेरिसे अखोइसे यामना अखोइगी खनबा वखल खनबा मतमदा या क्रिटिकल थिंकिंग खनजन मंगबा माना तरिसे करिगिनो करिदे लापि आइ करिदम त करमदगिनो मरुम करिगिनो गान पुथोपा ngamba solution पुथोपा ngamba अदुना मयाम तमदा अखोइगी इंटेलिजेंस लेबा अदुगे कैरेक्टर लेबा अदुग सात्र पुथोपा दरकार होय गान हाइनरिबिसि मसिदगिनि बिष्णुपुर कैथेल फाउदुना चटलिबे NH 150 ngarang ahing athengbada mong maril tadana quality control tawdana koilas tharambadagi ngasi nongalakpada laikai ki miyam hauruktuna irang haurukpaga loinena Bishnupur lambi thingge tawrure club ki miyoi singna PWD gi staff singa wari sanaraba matungda quality control tawdana tharamba koilasing adu loina phakatlaga nauna thananaba thaurang paikhalakpadagi miyam gi irang adu nemthaki ihawadu da saruk yakiba miyoi singna koilas thabagi thika asibu pairiba amadi PWD gi executive engineer na kupna yengsin biduna quality control tawduna koilas thabiu haiba wafam sin phongdoknarakli आमजुगी स्टैंडिंग कमिटी की मिखलदा माई पाकलबसिंगी फम सिनेखिबगा मरी लेनना मे 12 दा फोंखिबा पाउदा ममांगदा अमुक्ता थोखिद्रिबा हाइना फोंगदोखिबदु लाना कोट तौखिबनी लोइनना लिवोन जैमिना यानिंगदबा हाइखिबदु करिमता असाउबा लेतना रेजिग्नेशन लेटर पिसिनखि हाइगदबनी लाना मिसकोट तौखिबा अदुगिदमक नुंगाइतबा फोंगदोकचरी अमरोमदा लमजिंग टाइम्स के सीनियर रिपोर्टर लाइस्रम प्रीतमबु स्टैंडिंग कमिटी की नॉमिनी ओइना खलकपदा लमजिंग टाइम्स अमदि टॉम टीवी नुंगाइबसु फोंगदोरकली अमुका हना ब्रेक अमतंग लौजरी Water Revolution by Lamjingba Group Kangla Packaged Drinking Water a unit of Lamjingba Group na Manipur gi miyoi khudingmak haksang fana na de yektana lehenabagi pandamda miyoi bagi thawai ni hairiba afawa ising phanghanaba hotnajari liter kun gi jar asi subscriber khudingmak ki yumthong khudingda phanghanaba hotnajari taru tananba mahausadagi thokcharakpa ising loduna sijinari
Ising asida kanaraba mineral hapchinduna matam sigi khwaidagi faraba khusu khulaina process tawduna pack tawjari sterilize tawraba ising patra singda hapjari subscriber oibagi khudong chaba sing adudi adongi yum fawba ising asi thinjarakani registration hack tawbibada ising thanna yauraba jar ama pijagani tha amada 30 jars 600 liters pijagani tha amagi subscription fee lupa chaniyankhai khaktani chahi amagi lobiba matamda tha anigi subscription free da pijagani subscription type tha amagi lupa chaniyankhai tha taruki lupa lising amaga chamnga tha ahumgi lupa chatre yankhai chahi gi oina lupa lising ahum contact tobiu 825788 737 email lamjingbatomtv@gmail.com Break ki matungda taram nokchari amadi makhata ba pausingda irang nanglaba Assam ga hela kandida makhata na lakadoriba nimitarani asi curfew adumak salai khigani haina District Deputy Commissioner Kerthi Jelina Fongdokre adumoinamak oirakliba phibam gi makha pona ngarang ayuk pung 8 dagi nungthil pung 3 phawba curfew komthokhi mahakna makhata na hai leba pokpadadi barak behli de internet service hanagum mathau tawhalagani Kanglup masel gi marakta santi hanjal hanana bagi pandamda Hailakandi District Administration na senior citizen sing rajniti luching basing amasung tongan ba organization sing da sumi pham pangthoktuna wakhana khre hairi Com Students Union Manipur gi nauna chahi amagi thau pugadaba sing khan khre ke nephew com na president ke Tongomang com na Vice President S. Onesima com na Secretary General M. Wisi com na Finance Secretary aduga L. Thangbangchung Hung com na Advisor oina thau puragani. District Magistrate Imphal West na thadorok pacherol amagi matung ina Imphal West District na mafam sing ngasi nimidang pung taruk tagi hauraga tha anigi oina IPC gi Dhara chama nifumar gi CRPC gi makhada athingba thamle hairi athingba ase leringai manungda sokpa yaba potlam sing puduna chatpa amadi miyoi manga fana punba yaroi hairi karigumba procession natraga rally gumba chatke hairabasu district magistrate tagi ayaba lawgadabani hairi IGR South ki miyeng makhada Mapan Suba Sector Assam Rifles na sinduna Swas Bharat Abhiyan gi thauram Oinam Girls High School da pangthokre akoi babu luna na thamnabagi pandam da program adu pangthokhibani khulgi khunja sing amadi mahiroi sing yauna miyoi samayang khairom na saruk yakhi Manipur University of Culture na lauba tongan ba subject singi BA first second amasung third semester gi result lauthokre BA third semester gi umanglai harauba theater tribal studies thangta dance sanskritan music amasung visual arts lising ni tarani pangi oina pass tawgi chang asi 91.66 ni second semester gi na chada 70.23 ni aduga first semester gi na chada 69.84 ni Sri Lanka ge Northwestern Province da Easter Sunday gi thoram pangthokpada thokiba Kanglup ki oiba thaudokta anti-Muslim singna dukan mai thabagi thaudokta miyoi ani sikre thaudok aduna maram oiraga laibak sinba thungna ngarang fawba curfew thamjinkhre laibak adugi kaithel yauna mahiloi singsu thonglonki Masagi sahi kuntra manga surabi nupi ama laita laira amadi imung manungi sayet na bana maram oiraga mahaki pikliba macha ahumga loinana hu thaktuna sijakre Muzaffarna gi Kidwai Nagar da ngarang numidang thokiba thamoi sukningai oiraba thaudok adu nupi aduna ahanba oina mahaki sahi nauribi masa singbu hana hu pithaklaba matungda mahak masa matomta amuk hu thaksakhibani hairi Yamna tamthiba thaudok ama oina Maharashtra gi Palaghar district ta sakhangdaba singna kidnap tawduna pukhiba karbar tawba miyoi ama hatoklaba matungda masa adu mai tharaga umang amadu hundoklamle laikhidraba miyoi adugi mamingna Arif Sheikh Kawi Mahak Thane district ki Mera Road tagini Palaghar da masana machinery spare parts sing yon bani mihat adu da chene bani haina singdaba nupi ama yauna miyoi ahum police na fagat pangamle hairi Hauzika muksan bagi Paulo Bisi.
Manipur की बॉक्सर MC Marikom हंदक गुवाहाटी की करमबीर नाबिन चंद्र बोड्रोलोई इंडोर स्टेडियम द पांगथोकदबा केजी यांखै माथोय कैटेगरी की इंडियन ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप द सरुक यागदौरी वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंग अमदी ओलंपिक क्वालिफिकेशन की दमक येंगदुना एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप द सरुक याखिद्रबी मेरीना मे कुंदगी कुनमरी फाउब चथगदबा इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट असिदा महाकी लेजबा हाईसिंगबा उटनबा सेम साखरे हाइरी थासी तांग तरुक तगी हौदुना ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन गी मखादा ऑल जेरीबाम स्पोर्ट एसोसिएशन जेरीबाम ने सिंधुना जेरीबाम गी बाबूपरादा लेबा जेरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की प्लेग्राउंड टीम मापन ने सरुक यादुना सथरखिबा मापन सुबा वाई केसो सिंहा मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट लिसिंग तारा मापन गी ngasi सानखिबा सेमीफाइनल सुपर लीग राउंड गी अहानबा मैच दा KYLSC टीम ना NYBA टीम बु सेट अहुम अमदा माइथिबा पीखी अदुगा अनिसुबा मैच तना जेरीबाम पुलिस टीम ना YCGC सजिंग कोंजेंग लेकाई टीम बु सेट अहुम सोइनोदा माइथिबा पीखी मोंगसांगै दलेबा 109 सुबह CRPF ने सिंधुना मोंगसांगै मखा लेकाई के ग्राउंड चथरखिबा इंटर JC बटालियन CRPF हॉकी टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच दा 69 बटालियन 173 बटालियन बो 8-1 दा माइथिबा पीखी अनि सुबह मैच तना 109 बटालियन 143 बटालियन बु गोल 5-4 दा माइथिबा पीखी हयंग फाइनल मैच 109 बटालियन अमसुंग 69 बटालियन अनिना सानरगनी तेंथा खोंगबाल वेलफेयर एसोसिएशन तेंथा ने सिंधुना था असि तारा निथोइदगी हौदुना तेंथा खोंगबाल मल्टीप्लेक्स ग्राउंड चथरकपा TKWA ट्रॉफी लिसिंगनी तारा मापन गी ngasi सानखिबा अहानबा मैच ता लिवसन लुवांग संगबम अमदी रघु FC थंबाल चिंगया पांजल अममम चनदुना थोइबंगम नखिद्रे मैच अदुदा रघु FC की पांजल अदु जूनियर नंबर Taret Ronald na मैच के कुलहुमदोई सुबह मैच ता चनखी अदुगा लिवसन की पांजल अदुना मैच के निफुनिपान सुबह मिनिट जूनियर नंबर तरा की सन चनखी अनि सुबह मैच तना 7 स्टार लांगथबालबु TQC तेंथाना पांजल अमा अनिदा माइथिबा पीखरे हयंगी मैच ता ममी थवान फिल्म टीम अमदी वांटेड बॉयज संगाई युमफम अनि सानरगनी हाइरी ngasi nungthil phongkiba pause singi maroiba pausing amuktang punna khangminase कंगलई पाकी मैरा जिरीबाम की मनुंग हंजन बखुल सिंग लेरी सरकार की स्कूल सिंग कांग खोंग साइरे MSF तुरेन दमियोई अमलुखरे मणिपुर की फारग थादोखिबा नुपी अमा यावना रोहिंग्या मंगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन दगी फाटखरे म्यांमार की पुशलकपा तरबूज सिंग सैंपल खोंगटखरे बार्लिन मैतई बहराव त्याम ओखरे MC मेडिकॉम सरुक यागदौरी पांदम वखल लेना नाबा मियोई खर खक नतना मियाम ट्रैफिक सिग्नल लाइट निंगथिन इंदुन चटनरी पॉलिटिकल पार्टी खरना NEIDP मियाम लान उहन भौनरी वासी यानिंगदे असांग कसार खोंग लंबी फाव लेतबा लाइबक थिबने पालिबा लेंगाना पुथोकप स्कीम सिंग फेल ओइरे MSF अफब महेरो सिंग संगतपदा कसान नमतेंग पांगनी सनायाइमा मानबा कुदोंग थिनगाई ओइबा यूरानियम ला हाइबदु थिजनबा होख्रे न्यू इरा हायर सेकेंडरी स्कूल की पोजीशन लौरख्रब महेरो सिंग तराम ओख्रे क्वालिटी कंट्रोल तोम दबली खोंजंग संगसिनगनी थौबाल ट्रेन लुपखिबा मियोई अमा थियो फंगद्रे लोइसिलकपदा मरोइबा पाउ अमुक हन पिजरी जिरीबांगी मफम खरादा स्कूल यौना चटनबा लंबी लेतबना महिरोइ सिंगबु ताकपी तंबिगदबा ओजा सिंगसु सांग नाइना लाक्ट्री ममा मपा सिंगना स्कूल मनाक्ता युम होंगतनबा यावरे थौबाल तुरेंदा ताकिबा मियोई अमा थीबा खंगदना लेरी मियाम NDRF अमदी मणिपुर फायर सर्विस के कांगबुना थीबा हुंबगी थबक कन्ना चथरी सुगनुदा लेबा सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल मई थाबदा केसो गुनपी ब्लॉक की प्रेसिडेंट याउना थौपुबा कया चेनरमले
Hauzik Times of Manipur pizza numidangi pau matang sta loisinjare mityang tabiriba punamapo amuka hana khurumjari.